Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka kami bat kapara jong upira dot dong ubade uting shop haka film dhaka escape. Kilawan poi habiju cinema haka por arbaje banwan banpet ya ka film dhaka escape. Kabala pelat bat ba menta kasngi. Habaya keren bat kibahayeng kila ay ka jingaro ya ka jing internet ketika film. Kabalawan ban ringdor hagari Bangladesh bat cha Assam. Kila ongru ba kipat ba kide banwan pet namar ketika film kabapen i ya ka jing sneng ya ka jing em jong kibriyo. Story jangan dia masuk pun bagi ketika king up dia hati nama dia kawin ketika lifestyle jungkin kan ketika kita ini mau bantu jual yang dia kalau cumkia kan para khasi lada umera para khasi dia mana banyarap dia ni mati kinsohi kindan jinsusi lada jak bukti lada government kalau assessnya banyarap kalau kebahaya itu Kerkum gaji yung hima tu kan dengan kalong kapan petlang berarti kena berarti rambak ni pemepi. kawin dia biasa mengayu kena kita benpet bakuno ba lifestyle party lifestyle ego kapenjat ya kita kata kada It's a life lesson life lesson Kalau hendak kabar film, kapas piawan kanangut piawan manpet. wantang ini macam Dia ada ini kira dish dari para terakhir kira.